بله تماشاوان جمع بری خوابیدن شرناقه باجار کو گل و دریال تن نهاد بیجن ولی بولا قراغ تلویزیون لبر خبر بلا دقیقه بسکن اج آمریکای پیامش مراتی دلوان پرور صبحات بخیر بکه محمد برنامه دنگسی بی از گهداری دکم زندی از نکارم تماشا بکم دم لورا ساعت یکی 25 دقیقه دار باسته به نیو شویل آمریکایی لدولتین یک گرتیا آمریکایی باجار نشفیلی هم تماشا دکن که محمد برنامه تا دنگسی بیش بومل سرخیره به ال برنامه تا دشوپینم بردوام برنامه تا سرکفتنش بوت دخوازم تماشاوان دنگسی به دلوان پرور تماشاوانش از دوش آمریکای تلفونش مرهات کرمانجا من که ماسیین کود کردی ده الجمع هی ده زمانه مده روشنبیرک لویدر المگریا مبساخی خست بنی عرده و درخست گو او قسی کرمانجیا که نخوش تداخوه ام لویدر روشنبیر جبر زمانه کود تداخوه ام جبر تفدی دکن براکو دوی تو زیده بخوینه وکی کو ملا سعید کردی دبیشه براکی دلوان ماموستا دلوان ورم تببن شرناقی او باجار کو تبریا و کریه لی گول تنیه لی دریا زریا تنیه لی بله چاوا دبه مجی ندیتی وایل پاش مدیمن ده هرکن اف ولی بولا پراوه چاوا تیلیستن ام به هفدوره تماشا بکن ev carayeke mekole Şırnak'e çalakiyeke bir rengi pekti. Şaredariya Şırnak'e u müdüriyeta sporeya bajir be hevkaril kata komari turnuvaya plajeli darxist. Jbo juwan bi sporên wekî din re ji hevnas bibin carayekem ji bo qada lîstinê xîz hat reşandin û voleybola plajê hat lidarxistin. Antrenörê peywirdar Beytullah Birlik ragihand ku beriyan hajî basketbola küçeyan li Şırnakê li darxistine û niha jî voleybola plajê li dardixin. Organizasyona me kirî çim got ev sokak basketbolîya me û ev plaj voleybolîya me ji beyan hû me basketbol çekirî bilê plaj voleybolê em nî çêtkine milatê me gelê pî keyfxweş bîne ما gençlik spor û belediye vekre ortaklaşa ev çekiriye. Piştî fitarê ciwan tên vê derê di turnuvayê plajê bi voleybolê dilîzin. Ji bo ciwan dema xwe pê biborînin û kêfê bikin ev çalakî hatiye li darxistin. Keyfxweşin zamanê xwe boş borînin em ji pîvê keyfxweşin em gelek memnûnîn hevalê xwe ji belediye re Lîstikbazên di turnuvayê de cih girtine jî fikrên xwe anî ziman. Di vê turnuvayê de 63 lîstikbaz cih digirin. Turnuva dê 5 rojan bi dome û di dawiya turnuvayê de jî kesên tê keve pileyê dê madalyeyê werbigire. Plaj voleybolê rabî turnuvayê em qatilmîş bî em gelê sevinmîş bî maçê xwe ji vê îste îşivci maçê me hey deniz nîne jî li belê hemû voleybol plaj voleybolê de hêzî gelek xweşe gelek keyfê me hatiye. Etkinlikê welî gencê me re gelek baş e yani divê em Güneydoğu olarak bir bölge bir insanê he robe kültürê dibibînî gelek baş e insanê me re baş e.